ngomong Allah. Bukan. Sekarang kita baca Gejolak surat api. Yang gejolak api. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbas yada abil lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla ranjata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha balun min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa? An-Nasr. Pertolongan. Mama apa Bang Duan? Mama. Iza ja'a Bukan dari bismillah dong. Bismillahirrahmanirrahim. Iza nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasah fasab bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat Al-Kafirun. Artinya apa, Bang? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Ayatnya ada berapa, Bang? 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Mama. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala an abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Al-Kautsar. Artinya Kebaikan yang banyak. Wow, keren. keren kan? Coba kita baca yuk. Dari Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Wasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Raita Lazi yukadzibu biddi. Fadzalikal ladzi adu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. fawailul lil musallin. Mama sekarang Alladzina hum an sholatihim sahun. allazina hum yuraun. Bentar. Wa yamna'unal ma'un. Suku Quraisy nih. Terakhir udah. Quraisy, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim lata sita iwas soif fal ya'budu rabba hadzal bait. Terakhir. Allazi amaru min wa amanahum min qaum.